Bakunzi ba Josataya turabasuhuje kandi tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho mugiye muherereye hose. Uyu munsi rero turaje kugira ngo tuganire ku nkuru nyinshi zimaze igihe zigenda zicacaraka ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nta yindi nkuru iri kuvugwa ku isi ndetse na hano iwacu mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu byose bigize umugabane wa Afurika ndetse no hanze yawo, ni inkuru y'imirwano iri hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC cyangwa se coalition ya FARDC, aho ubu tuvugana kugeza ubu ngubu M23 yigaruriye umujyi wa Goma irawufata, ubu amahoro arahari, ariko kandi nta nubwo bahagaze barakomeje kuko ubu tuvugana M23 irimo irasatira kuzenguruka umujyi wa Bukavu. Ibyo rero nta nubwo turi bubitindeho cyane, ahubwo turaza kuvuga cyane kuko ni inkuru imaze iminsi ivugwa, ibice byinshi M23 yigaruriye, uburyo amahoro muri Goma yagarutse. Ibyo wagiye ubyumva kenshi cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi aka kanya ikintu nshaka ko tuvugaho ni iki. Hari ubusesenguzi bwinshi bwagiye bukorwa, abantu benshi bakagenda bavuga ku nkuru zigiye zitandukanye ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ariko uyu munsi aka kanya ibiri kuvugwa ni uko Amerika iri kubura abaturage bayo gusohoka i Kinshasa. Amerika iriko iraburira abaturage bayo gusohoka i Kinshasa, cyangwa se udashoboye guhita asohoka i Kinshasa akicarana ibyo kurya bihagije. Akicarana ibyo kurya bihagije byabasha kumutunga mu gihe runaka. Andi makuru ahari ni uko abakozi ba ambasade ya Amerika muri Kongo bagabanijwe. Ikindi kandi na serivisi za visa nazo zabaye zihagaritswe. Birumvikana ko mu by'ukuri muri Kongo nta mahoro ahari, ibintu ntabwo bimeze neza, serivisi za visa nazo zahagaritswe. Ikindi nuko abenegihugu ba Amerika muri Kongo nabo bababwiye ko bagomba kwicara bafunze cyangwa se biteguye kuba babasha guhunga byihuse. Reka tubisome tugendeye ku itangazo rihari, aho bavuga ko nk'uko tubivuze ambasade yagabanyije abakozi. Ikindi kandi ambasade y'Abanyamerika yavuze ko abaturage bari muri Kongo bagomba kwitegura kuba bahava igitaraganya kubera ko hari umutekano utari mwiza i Kinshasa. Ikindi kandi nk'uko tumaze kubivuga, bakomeje bavuga ko ambasade itakomeza gutanga ibijyanye na visa. Birumvikana umutekano ntabwo umeze neza. Bakomeza bavuga ngo mugomba kumenya neza ko mwebwe n'imiryango yanyu mufite ibyangombwa byose biri ku murongo, ku buryo n'ibikapu byanyu byaba bipakiye, ku buryo igihe icyo ari cyo cyose babasha guhita bava muri Kinshasa cyangwa se bahita bava muri Kongo bakagenda, bakurira indege bakagenda. Bakarangiza bavuga ngo if you need emergency assistance please contact. Ni itangazo rero ryasohotse mu kanya rwose, bavuga ko bagomba kwitegura bakagenda. Si ibyo gusa, na kare nabwo Donald Trump hari ibyo yavuze. Mugira ngo abantu benshi bamaze iminsi bumva ibiri kuvugwa hagati ya South Africa, ibirego irega u Rwanda, bavuga ibiki ngo M23 ifatanyije n'u Rwanda. Ngira ngo murabizi aho tweet ya Ramaphosa ahubwo yavuze ngo igisirikare cy'u Rwanda ni inyeshyamba. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe akamuga ati ndakwibutsa neza ko igisirikare cy'u Rwanda atari M23. Ngira ngo ibyo byose mwagiye mubibona mu bitangazamakuru bitandukanye bigenda bivugwaho, ariko aka kanya cyangwa se mu masaha atambutse Donald Trump nawe hari ibyo yanditse. Arandika ngo South Africa is confiscating land and threatening started crisis of people very badly. It is a bad situation that the radical left media doesn't want to so much as mention. A massive human rights violation at a minimum is happening for all
to see. The United States won't stand for it. We will act. Also, I will be cutting off all future funding to South Africa until a full investigation of this situation has been completed. Ahangaha Donald Trump nawe yagerageje kubwira cyangwa se ni nko kuburira South Africa yibwira ko mu by'ukuri ibyo irimo irakora bitandukanye cyangwa se bihabanye n'uburenganzira bwa muntu, mbese ari nko kubangamira uburenganzira bwa muntu. Ngira ngo abantu benshi bagiye babivuga ko South Africa yifatanije na FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR mu kurwanya mu by'ukuri abaturage ba Kongo, cyane cyane abaturage bavuga ikinyarwanda barifatanya. Ibyo byose ngira ngo wajye mu byuma bitangazamakuru biye bitandukanye mu bisoma. Hanyuma y'ibyo ngibyo ariko ikintu nje navuga kuri ibi bintu, cyangwa se nubwo Donald Trump nawe hari icyo yabivuze avuga ko mu by'ukuri ari kubangamira uburenganzira bwa muntu, hari amakosa ageze nko kuri 4 M23 iri gukora kandi ashobora guteza ikibazo. Ndagira ngo aka kantu tukumve neza, ayo makosa 4 M23 iri gukora ndetse ashobora kuyiteza ikibazo. Baraje nibyo bafata umujyi wa Goma, ngira ngo nyuma yaho tuza kumva amasasu menshi, harimo n'amasasu yaguye hano iwacu mu gihugu. Ibyo birarangira, umutekano wongera uragaruka, ariko ikintu gitangaje cyangwa se ikosa rikomeye cyane rya mbere M23 yakoze nuko yicaye itazi neza ese ko yatanze itangazo ryo gusaba abarwanyi bose afite intwaro mu mujyi wa Goma ko bazishyikiriza MONUSCO. Ibyo biraba, MONUSCO yifata intwaro zose, hanyuma ibyo bumvikanye M23 ugira ngo ibyo koko byakozwe. Hanyuma hadaciye akanya ari nayo masasu twumvishe, twumva amasasu aravuze, ari naho hagaragaza ko habayeho ubugambanyi bukomeye, aho MONUSCO yijeje M23 ko abarwanyi bafashe bitanze batanze intwaro nta kibazo gihari. Hanyuma hadaciye akanya barwanyi cyangwa se za ngabo za SADC za South Africa zisubizwa intwaro rutura, zitangira kuzirashisha kuri M23. Ibyo byarabaye, ari nayo masasu twumvisha aremereye cyane, ari nabyo bisasu twaye tubona biza bikagwa mu gihugu. Uretse ko twagize amahirwe, ibyo ngira ngo His Excellency yari yabivuze abwira abantu uti muryame musinzire, abantu rimwe na rimwe ntitubyumve, ariko ngira ngo abantu benshi ni abatangabuhamya, abaturage b'Irubavu ni abatangabuhamya buko mu by'ukuri dukwiriye kuryama tugasinzira, kuko iyo hataza kubaho gufatwa kwa biriya bisasu byari bikuraswa mu Rwanda, ngira ngo umujyi wa Rubavu wari kuba umuyonga. Ibyo reka tubyihorere kuko wenda byaranabye, turanabashimira cyane, turashimira ADF, turashimira igisirikare cy'u Rwanda uburyo cyatabaye mu by'ukuri abaturage b'Irubavu bakabasha kurokoka biriya bisasu. Ariko ikintu gitangaje ari nacyo nari kuvuga, ari ryo kosa rya mbere nari kuvugaho M23 yakoze, ni ukuntu yabonye ukuntu MONUSCO igambaniye muri ubwo buryo amasasu itari yiteze akabaho. Kuri ubu ngubu iyo South Africa, abasigaye ba South Africa bakaba bari aho ngaho bahari, kandi aribo barashe ku baturage, aribo barashe ibisasu bimeze kuriya. Ikosa rero nashaka kuvuga rya mbere nuko M23 mu by'ukuri kugeza ubu aka kanya ntabwo izi niba mu bigo bitandukanye, kuko hari n'ibigo byinshi, hari muri Goma hari ibigo byinshi bya MONUSCO. Ntabwo M23 mu by'ukuri kugeza aka kanya yizeye neza arimo mu ibyo bigo, nta bantu barimo mu by'ukuri barimo bacumbikiwe na MONUSCO. Ubwo ndashaka kuvuga ko M23 ntabwo mu by'ukuri nta makuru ifite ahagije yuko mu bigo bitandukanye bya MONUSCO nta bantu MONUSCO yabicumbikiye bateza umutekano mukeya
bakongera bakagarura imivurungano ndetse n'intambara mu mujyi wa Goma. Ikindi cya kabiri, irindi kosa rya kabiri nuko hari iyo mu by'ukuri hacyari kubaho ibiganiro bigiye bitandukanye, hari abasirikare benshi ba South Africa bari mu kigo mu by'ukuri, ariko mu by'ukuri communication iriho, barahamagarana. Niyo mpamvu twaje tubona ese ubundi umuntu akaba yibaza ese Ramaphosa yari kuvuga biriya byose nta communication ari kugirana n'abasirikari be, kuko ubu telefone zirahari, wahamagarana ku byombo bahamagarana. Wakibaza ngo ese izo ngabo za South Africa nubwo zamanitse idarapo ry'umweru rigaragaza ko zimanitse amaboko, wakibaza ngo ese niba bari gufata igifaru bakagishyiraho idarapo ry'umweru bakazenguruka mu mujyi wa Goma, wakibaza ngo bagiye hehe, bagiye gukora iki, bagiye kuvugana nande? Iryo naryo ni ikosa rindi M23 iri gukora ryo kwemerera abo bantu, nubwo ndi biganiro bikiriho ariko kwemerera umuntu kumuvinga, wakibaza ngo agiye he? Nubwo ari kwitwaza ko wenda ku gifaru kugenderamo afite idarapo ry'umweru rigaragaza ko mu by'ukuri yamanitse amaboko, ariko se wakibaza ngo agiye hehe, agiye kuvugana nande, bavuganye iki? Iryo ni ikosa rya kabiri M23 iri gukora. Ngiye ndi kubifata nk'ikosa kuko wenda ntago nzi ibyaba, ariko mu by'ukuri nko mu busesenguzi cyangwa se uko umuntu abibona, yabona ko ari ikosa rikomeye cyane kuba wafashe umuntu wakurasheho mugahangana intwaro ku ntwaro, amaso ku maso, hanyuma ukamwemera uko kwishyira kwizana kugendagenda mu mujyi. Ikindi ntago wamenya mu bigo bitandukanye bya MONUSCO nimba mu by'ukuri nta bantu bacumbikiyemo baba FDLR cyangwa se Wazalendo cyangwa se na FARDC, ibyo ntago wabimenya. Ayo ni amakosa abiri M23 imaze iri gukora. Ikosa rya gatatu nuko mu mujyi wa Goma haragaragara abantu benshi. Mu by'ukuri umujyi urimo abantu benshi, ariko kuba hari kugaragaramo abantu badabona bari kwirirwa, nta kazi bafite, barahagaze, wagira ngo hari ikintu bacunze, nta kintu bari gukora, ukabona umuntu nta kazi ari gukora, ukabona nta ntwara afite, ariko se wamwizera gute? Turabizi, twaje tubona amashusho y'abantu bagiye bahabwa imyenda n'abaturage ba Kongo, bakabajugunyira imyenda bakambara imyenda ya gisivile. Ibyo amavideo twagiye tuyabona, ngira ngo abantu benshi bajya babona amavideo yagiye acicikana, hari abantu bari kujugunyira abo basirikari imyenda. Wakibaza abo bantu bari kwirirwa bahagaze ku mihanda, batari gukora nk'abandi, umutekano urahari, noneho umuntu yakaba yajya mu kazi agakora, ukabona umuntu yiriwe ku muhanda, wakibaza ngo uwo muntu ninde? Ari nacyo kintu M23 nayo ikwiriye kugenzura cyane, ubutasi bwabo bugakora cyane, ukamenya ngo aba bantu bari kwirirwa ku muhanda ni bande, ikagenzura icyo kintu. Kuko nkuko nabivuze, abo basirikare ba South Africa ntago wamenya ibintu bari gupanga. Niba abantu bashaka kwicara aho ngaho bakavuga ngo wenda ni time, kubera ko ari ibintu byapanzwe, bavuganye ku matelefone, babona backup, babona umusada, bagasohoka muri cya kigo barasa. Ese basohotse muri cya kigo barasa, ko icyo kigo wakiretse ko wanze kwirukana abo bantu kandi uzi ko ari abantu mwari muhanganye? Ngira ngo twarabibonye ko abacansuro bamanitse amaboko, burira amabisi ku mugaragaro, bacana mu Rwanda, baragenda bagera ku kibuga cy'indege. Ejo bundi ngira ngo barabibonye, buriye indege bagiye ku cyabo ngabo ba South Africa, ko ari abantu bifatiye ubwabo imbunda zikomeye, bakarasa kuri M23, bakarasa mu Rwanda. Ku cyabo bantu bakiri aho ngaho bari mu kigo, wamenya bari kuganira ibiki mu kigo, wamenya bari gutegura ibiki. Rero ibi ngibi biragaragaza ko mu by'ukuri niba perezida wa Afurika y'Epfo yaravuze amagambo akomeye kuriya, akavuga ku Rwanda, kugeza ubwo atinyuka we ubwe akavuga ngo igisirikare cy'u Rwanda RDF ni inyeshyamba, bira ni ibintu bikomeye cyane, bikwereka ko
mu by'ukuri hari ikintu kiri gupangwa, ari na mpamvu M23 bagomba kuba maso bakamenya ngo ese aba basirikari ba South Africa bari mu kigo, nubwo iki kigo bakizengurukije amadarapo y'umweru agaragaza ko bamanitse amaboko, ese mo imbere mu kigo bari gupanga iki? Kuko mu by'ukuri birumvikana ko ntago wakinjira mu kigo cyabo mo imbere ngo umenye ikiri gupangirwamo, ntago M23 uri kwinjira mu bigo bitandukanye biri hariya i Goma, mu bigo bya MONUSCO biri hariya i Goma ngo imenye ngo hari gupangirwamo iki. Aho rero niho ikibazo, niho amakosa ari kugenda abera, kandi amakosa ashobora guteza ikintu gikomeye cyane. Abaturage bari bamaze gusubira mu buzima busanzwe, abaturage bari bamaze kongera kumva ko amahoro yaje, bakisanga n'ubundi bongeye kwikorera uturago cyangwa se kwikorera udufuka tugiye dutandukanye, bahunga amasasu ndetse n'intambara. Twari tugeze ku ikosa rya gatatu, ariyo twavuze ry'insoresore zirirwa mu mujyi wa Goma. Irindi kosa rya nyuma rya kane, ni ahantu hagiye hatandukanye mu bice bitandukanye bya Goma, ndetse aho ngaho mu bibaya hafi ya za Kilimanyoka, ahantu ushobora gusanga FDLR igihari, ahubwo yiyambitse imyenda y'abasivili, kandi ugasanga ntago bari muri metero ahantu kure, bari hafi ku muhanda. Niba abantu bashaka kuza bagatega moto bakamuvinga bakagenda, niba abantu ushobora gusanga anytime, ugasanga ngira ngo ugasanga umuntu arimo arahinga cyangwa se arimo arasarura cyangwa se arimo aragira gute, ariko wenda ugasanga wenda yambara urukote, n'imbere mu gikote harimo intwaro. Ese M23 yakoze iki cyangwa se iri gukora iki kugira ngo igenzura abo bantu yita abasivile ko atari FDL iri aho ngaho iri mu ibyo bice, icunze ku isaha n'isaha yakora amabara? Iryo naryo ni ikosa rikeneye ko M23 iryitaho cyane, ikamenya ngo aba baturage bari kugendagenda mu ino mihanda, aba baturage bari mu mirima, aba baturage kuko birumvikana ushaka kubona umwanza cyangwa se uwo muhanganya gusatiriye ukambara imyenda ya gisivile, intwaro ukayihisha mu bihuru, yagutambuka akagira ngo uri umusivile kuko atakubonana intwaro. Ariko se uwo muntu wamakinga sure gute ko uwo muntu atari umusirikare runaka cyangwa se adafite intwaro? Ni hahandi abasirikare ba M23 bashaka kumuvinga, bafashe imodoka baragiye, mu gihe barimo baragenda imodoka ugasanga bayirasheho amasasu, bari ugasanga hari n'abasirikare bakomeye bari bayoboye urugamba baguye muri icyo kintu, kubera ko batambutse bizira ngo bari abasivile bari hano ku muhanda. Ku rundi ruhande ugasanga ni abasirikari ba Wazalendo cyangwa se wenda ni FDLR, ugasanga abo basirikari babiguyemo cyangwa se bararashwe. Kwa turi kuvuga ku makosa ane M23 yakoze cyangwa se ishaka kwisanga yaguyemo, nubwo mu by'ukuri ngewe uvuga ibi ngibi ntazi ngo M23 kubikoraho gute, ariko mu by'ukuri ubirebeye ku ruhande rumwe wasanga ari amakosa, kuko anytime amakosa yateza ikibazo. Ngira ngo hari abaturage benshi cyangwa se abasirikare benshi bagiye bambara imyenda ya gisivile bakiroha mu baturage bakagira gute. Ibyo ikigaragara cyo nuko mu by'ukuri no mu baturage hagiye harimo abari abasirikare biyambitse imyenda ya gisivile. Ariko ikigaragara cyo nuko imirwano yirakomeje, nkuko M23 yatangaje ko nta gahunda yo guhagarara, bagomba gukomeza bakabohora imijyi igiye itandukanye yo muri Congo, kugira ngo bizere ko umutekano uhari. Ngira ngo mu kanya kashize batangaje ko bavuga ko ikibuga cy'indege cya Kavumu bamaze kukizenguruka. Ni tweet ya M23 ivuga ko ikigo cy'indege cya Kavumu bamaze kukizenguruka. Birumvikana ko bari gusatira, ngira ngo ejo no mu gitondo coalition ya FARDC, ubwo birumvikana harimo abasirikare bagiye batandukanye, harimo Wazalendo, FDLR, harimo abarundi. Izo forces zose ngira ngo ejo na mu gitondo zari ziri Warikare, ubwo birumvikana ko bari kugenda basatirana za Katana. Birumvikana
birumvikana ko M23 mu by'ukuri iri kugenda ibasatira, ntago ari ibirometero byinshi cyane bisigaye kugira ngo M23 iba yageze mu marembo ya Bukavu, ariko ngira ngo byose biraza kugenda bisobanuka. Gusa ikiriho cyo nuko mu by'ukuri amakuru meza cyane nuko Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitandukanije cyane na Afurika y'Epfo, aho mu itangazo rye yanavuze ko mu by'ukuri ibikorwa byose biri gukorwa na South Africa bihabanye cyane cyangwa se biri kubangamira uburenganzira bwa muntu. Ngira ngo rero yanavuze ko agomba guhita ahagarika byihutirwa inkunga zose zagenerwaga Afurika y'Epfo, kugira ngo mu gihe iperereza rigikomeje, inkunga zose Amerika yageneraga Afurika y'Epfo yavuze ko zigomba guhita zihagarara igitaraganya. Bakunzi rero ba Joe Sataya TV, ngira ngo nibyo ngibyo twatubashije kubabwira. Andi makuru yo ni menshi, amakuru ku intambara iri hagati ya M23 ndetse na FARDC ni menshi cyane, ariko ngira ngo tuzagenda tuyaganiraho, tugenda tumenya update zigiye zitandukanye. Wowe icyo usabwa cyonyine ni ugukora subscribe kuri no channel kugira ngo amakuru cyangwa se any update ikugere ku gihe, kandi ngira ngo tuzajya